Lun, hai tengku Jakarta yang sayang. Ku sayang bangai. Di Jakarta palingnya menyo sayang ke bangsa lu. Menyo kana partai lokal bayar julok partai nasional kena. Nandang ka jeut. Nyato ibu pakai tu sampai bangsa tu royong gara-gara partai apa alam jadah lam bukai ma tu. Partai tagai lagi ni abi-abi kok jai dia Aceh. Nanggro dekat cok agama tepak ulama mandum dimusuhi. Kupu di partaian. Hei Jakarta hijau kemai jadi partaian. Loh na yo berah bayo. Apa lega ka aku tantang yo mesti go hantai jabak long punut nak meku rencana na. Detna ulama-ulama dikriminalisasikan. Detna agama kita yang nayu, yang gila Al-Quran, yang hina ulama, dicaci ulama, aman-aman saja. Urangnya bodoh kita urung Islam, ya tanpa kafe leh. Tengok sama sel tu miokkan 3 mio nak tak kuat. Oh. Yang ke kafe hang di tepeh boleh. Dapat dapur di rumah je tak ibu dia kafe kena. Kempun taku nah. Minta ampun taku minta aju bet tak belah agama ka. Sabi-sabi dalam dakwah dia aku mutu wadangnya. Untuk populeh atau perut, agama-agama tak belah. Ilong bak rasanya tuan piak bangsa Aceh, bro. Munya piak bangsa Aceh hanai belah agama, hanai belah maruah Aceh. Nyok Aceh ayah yang mulia, urang si sabi-sabi tam gade tam lakai ba Allah. 2000 kurang belah Aceh berjiwa kedaulatan. Napakah tengku ni si takbir 3 bersemarak. Allahu Akbar.